takute buhusong sing a jorao Sakwlaikha je jorao nangkuk mani decision nanani nangkha judges rock belaikhe tough competition borok mankha sini contestant rong bisingo te aba haikeno borok ni the judgment rong no sing belaikhe hambai maro tamni hinba borok askai naita to play judgment play tini je results tiklai ti phemani ani yago Sakwlaikha bomoro gang tabu mong khusinai tai boni yagulo no nor nugui mannai top 5 finalists rongno sing borno dangsawo tisai na harnai hadingkai nungui na hanai tabo sini buskango ang bumong manka tai bumong man mani yagulo no ang points buang sai thanai sabo busuk points manka and so takute busong no joto ready de tongbai contestants audience finale o shogunai top 5 dos jona ni bisingo ang bumong sai thangsinai kaisa khlai any guesses pulani mung sasinai Ashmika Debarma joto yabo khoblaina bini points 567.2 yang odang so phaikan ke belai hamnai singbai baksa khlai Ashmika ni points tesai nai nor ni thani sapinai 567.2 Dewisha ang tai khorsa ni mung sanai next thinke Plums Mighty Riang points bini points hanai 551.6 Dewi Shahin hai next ni mungang sanai Dinesh Jamatia ni points takute busong 549.2 They say repeat plane many points 549.2 Number 4 and number 5th position Boroni actually or tying ka and so nungina hanai sinibuskango Nafuti Jamatia boni points okay 520 and Tai Khoroksa sinibuskango tongko boni points okay 520 boni point okay 520 Bumong okay any guess I walk into top 5 Sakwlaikha and Ovono last Bumong ang sasinai boni yagolo borno no sing top 5 nei sing romsinai Kya wo guess the claimant Malik ranai Bumong to nor saka Piaba Bumong ani thani o je tongmani Abong gai Ananta Jamatia Bani points 520 Borokane Nafuti Jamatia tai Ananta Jamatia Borokane 520 point money kane tie in Kabarok draw so Obong gai tini sini top finalist Borok finale o Sakwlaikha and takute buk song sini baki je contestant no belai ka hambai tamni hinba